Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayang, inta ibasa ti Proverbio 9, versikulo 6. Mabindisyonan tinaimbag a tao, ti sao tinadangkes, abungan na tinaranggas a katatao na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Wan, Joan, gatangan yun daytoy daga, nga asidag dito'y nagsaadan ti balayaw. Ilakaw ka, takasapulak ti kwarta. Sige man nga rod, nanadig na. Ibagak ka nila kay ko inton umawag. Imbes nga ilakaw kiti sa balay. Da kayo laangan, taam-am mo kayaw. Nagronakan ka, tanasingpat ka. Sige, nana. Takasaritak to nila kay ko. Plano mi talaga ti gumatang iti daga. Tapag patakdaran mi iti balay, kan pagmulaan iti natang. Ay, wan, balasang ka. Ala, gatangan yun ti daga. Nangag ko ti saritaan da mamakan Joan. Agatangan ka no da Joan ti daga ni Nana Digna. Ket, anya ko manugatangan da. No kumada trabaho, di data ko matimanggata. Pagpatakturan tayo tinapinta sa balay. Abdala nga ruden da ito'y tawidak to kini mama balay. Sa bagay, jak kayat ti paatiw ka ni Joan. No adda balay na, rumbang nga damot balay ko. Anya ka di da ito'y linuto masidaan Joan? Nag-upgad. Kayat mo ka di ang madadaal ti salon at mi, gapoy ti kastingar aramidam, ha? Nangrunakan ni mama, tahay blood. Kasano ang naapgad? Kadyak pa inasinanday talutlutwag, manang. Ulbod! Awan serbeng nga agigyan di ti balay. Ala, baliwang ti aglutoy ti sidaan. Anya? Kan laglagi pa ma, di mo kaapgadan. Takan. Kasano may anaapgad dahito sidaan talutlutwag? Kadyak pa yung matinasinan. Nakibiyangan naman siguro tulot-lotwag. Inggagara na nga inasinan iti ado. Tapno gumura kanyak ni mama. Hoy, da kayo adwa. Saan kayo ang makigiddan kada kami kada mamaamangan? Da kami kadi iti anak ko ti ibagbagam, manang Angie. Alakit din. Tumakder kayon nga agina, Joan. Inton madamdaman ton amangan kayo. Umuna kami pay. Sidak langan day ta fried chicken mo, boy. Ha? Anya nga iti sidaak, no sidaam day ta sidak. Ala, bayamon, boy. Panawan tapay la ida dito kusina. Agawaan nyo. Maikat ti ganas ko amangan no makikita dagita pa nagrup-rupa yo. Pasensya amon daan, Chichoan. Takas jay at talaga ti ugali da. Well, mama, agtong palaklata iti kayat ni manang Angie. Tapno awan ti tumaod aparikot. Agan anos ka. Tabarang makapatakder kayon tumatan iti balay. Kat adan ton bukod jo balay. Awan ton mangpaspasakit iti riknam. Well, mama, dakkel mo ti ornong mi iti bangko. Tatunggal agipaw iti anak yo, idiretsok iti bangko. Kat umdas mo ti matmat gadak kadag iti lakok a merienda. Para iti masapsapol ni boy iti pagadalan. Ken iti share ko para dito balay. Saan ka akaskin ni Angie, agastadora? Tunggal agsweldo, adala tagatangan na aparakan pa na. No saan abag, sapatos, wano saan, bado. Dayta ti pakaragsakan na, mama. Ay, katnimat nardo, sadot. Day talatan makibarbar ka da ter aramiden na, adimat manggad. Adda ngamin panggadan ti asawa na. Isuan nakadependar latan. Awan tinasaya at apagbanagan da no kasta ti aramid. Di damat nga rodumngag iti pamagbagak. Kasanulaangan ti masakbayan ni Chinky nga anak da. Sapay ko nga ata makapagpanunot da, mama.
Iti kasta, agurnong daman. Ita kayo lang asumangpat. Di mo pang panunutan ti trabahong di ti balay. Pasensyakan manang Angie. Inuray ko pa'y ngamin tay singirak nga agbayad iti nautang na kanyak kadagiti lakom. Nagadupay la arason mo. Jack o manugot ang makastrak kayo ita di ti balay. Awan ita ni mama di ti balay. Tanapan iti balay ti kasinsin na. Iso nga ita, agyan kayo di ti ruwar. Anya? Maturog kayo di ti ruwar. Ta kayon. Manang Angie! Maasi ka kumamat kada kami iti anak ko. Pastrakan na kami. Naglamin dito'y ruwar. Manang Angie! Ala, dito'y kayon balay ko ang maturog, Joan. Agyaman kami, Nana. Ay, nagalasmat ti ugali day ta abirat mo, ani Anjay. Akas la kukwa na day ta balay ni Madam Sonia. Idinto ta na ikamkamang laang. Naranggas da kada kami iti anak ko. Ngam agan ano sa klaang, Nana. Diyak kayat tiriri. Agpakumbaba aklatan. Ngam di mo itulok aranggasan da kayo Nang runa taawan mo't mading aramid siya. Nana, Ay, nagalas talaga ti ugali ni Anjay. agan ano sa klata, Nana. Imbag tulaangan no makapatakdar kami iti balay mi. Talumasin kami to. Una. Iti mabiit. Magatang minti dagayo, Nana. Makitam ti naramid mo. Anya nga ita? Awan agluto iti armusar. Apay ngamin adi mo pinastrak idirabi ida Joan. Awan bibiyang ko kadakwada. Ala, ingkan ilo katiri daw. Tapno makastrak da. Kat agluto da iti armusar. Si kanti mapan mangilukat no kayat mo. Kunak mat abaybay amlang ida. Ngamin, isuda ti katulong tayo. No awan ni Joan, awan agluto iti kanen tayo. Hoy, Joan, agsukat kay ti kurtina talabaan. Anya ka di aramidam di ti balay. Agtugtugaw ka lang. Idinto ta makipagnanaag kayo lang nga agina. Di ka agdanag manang Angie. Aglaba akto inton bigat. Agluto akpay ngamin iti i-deliver ko ang merienda. Itan, ti panaglabang. Saan mon nga itantan? Manang, saan mat nga emergency dayta? Aglaba akto inton bigat. Ne. Nagpuskol ket din ti rupang? Agbain ka mo't Gapo ta makipagnanaag kayo lang di ti balay ti asawa? Pudno abalay na daytoy. Ngam ipatawid to pay lakan kuana ni mama. Iso nga ita. Kukuha pay laang ni mama daytoy abalay. Kastagaya nga. Pues, alaan yung dagiti bado yung agina. Tapumanaw kayo ditoy. Anya? Diyak kayat tikaskan ka diti balay. Natangsit, nung awan mo't pagtangsit na. Naimbaglangan tanalapdak da Joan. Apay payla ang alinapdam. Bayam apumanaw da. Unay kan aya, bakit? Di mo ka di mamiris. Ano pumanaw da? Marigatan kan iti trabaho dito'y balay. Kaya rigan na ti katulong dito'y balay. Isuadimon papanawen. Sa bagay. Ken maysa, dakkel ti maitultulong na dito'y balay. Isu ti agbaybayad iti kuryente. Ken gumatgatang iti pangkusina. Sa bagay. Husto ka. Parigatot ti danga. Nalablabas pa'y ng katulong ti pamayakan kuana. Jinky, inalam ka diti kwartak. Inkabil ko dito'y bulsa ti bag ko. Ngam awan matan. Awan inalalak. Pabasulan nakmanan. Damdamagak laang mat. Awan inalak. Daddy! Daddy! Oh, apay, Jinky. Ni Boy, pabasulan na ka ng takaw iti kwartana. Dinamag ko laang mat. Awan tinagtakaw ko ang kwartana, Daddy. Hoy, sika, boy. Di mo pagtatakawan ni Jinky, Saan nga agtatakaw ti anak ko? Ayan nantay pagbaot ko. Sige, Daddy. Bautam ni Boy. Tanaglay nga pabasol. Anya?
Binaot na ka ni Uncle mo, Nardi? Un, mami, nagsakit. Apay, adda ka di inaramid mo adakas. Dinamag ko lang matkan ni Jinky. No inala na ti kwartak nga yung kabel ko iti bulsa ti bag ko. Hindi kwan. Nagungutan ni Uncle Narding. Kat binaot na. Ayan ni Jinky, takasarita. At siguro Jesselyn na mami. Sige, inak kasarita. Nardo, saan amay parbang tinaramid yo kinipoy? Binaot mo kitin. Oh, anya ngay. Pudnumat gayam nga inala ni Jinky ti kwartana. Tanagpulong pa'y gayam ti salbag nga ubing. Pudno nga inala ni Jinky ti kwartana. Iso asaan arumbang abinaot mo. Panang disiplina ti inaramid ko, mama. Jay anak yo ti disiplinaan nyo. Ngam kasanuyo ngamin ang madisiplinaan ti anak yo. Kat di yun to pa'y madisiplinaan ti bagbagiyo. Aniya? Ni boy, nadisiplina nga ubing. Saan akas iti anak yo? Iso ang mabalin ka di, Narding. Baliwan yun ti ugali yo. Kat isoro yo jay anak yo itinasayaat akababaling. Anya ti basol ko, tatinong panak manang Angie. Di yo baliktadan ti pasama ka? Saan nagtatakaw di anak mi? Dayta ka di tinang tungpaam kanyak. Gapo tapat siyam ati anak ko ti maditi aramid na. Talaga mat! Awan babain yung agina. Da kayo lang arudon ti makipagnanaad ditoy. Da kayo pa'y kitangsit. Apay ka di akas ti ugali manang Angie. Di adal kamot iti kunak. Ngam apay akas laawan manaknakam mo. Anya! Sikat awan manaknakam na. Awan babain yung agina. Makipagnanaad kayo lang ditoy. No agsasao ko. Kunamlan kukwam daytoy abalay. Kukwam ni mama daytoy. Saan mo ako kwa? Sikat irumbang nga agbain. Tada kayo ti maditi aramid na. Gusto daytan. Sumardang kayon. Bagbagaan nyo, day tamanugang nyo, mama. Dita kayon. Mabit lang, Angie. Saan ka pa'y apumanaw? Tagsasarita tayo pa'y. Day talaang nalaing amanugang nyo ti kasarita yung mama. Saan asyak? Dita kayon. Angie! Bayan yung mama. Awan denggan na asaw. Gapo ta isulaang ti husto ti aramid na. Joan. Di kay agdanag, mama. Makaano sa... Mama, itadyon kanyak dito abalay. Tako na yumat atawidak to. Wan, ngam saan pa'y nga ita? Kaanong to pa'y ngay? Into nagbalbaliw kayon nga agasawa. Nang runakan ka. Mama, Awan panggadam. Kat day tala makibarbar ka dati aramidam. Kasanulaangan ti biyag yun o kasta. Adang agpay so trabaho ni bakat mo. Ngam di namat amo asalimot-mutan ti sweldo na. Kaadwan ani Joan ti aggas-gastos para iti kusina. nagadumatan nga ibagbagayo. Kanjak magustuhan ti ugali yung agasawa. Saan anasaya at ti panakilangin nyo kada Joan? Anya nga ron ti kayat yung mapasamak ita, mama. Pumanaw kayo dito'y balay. Anya? Kukwak pa'y laang dito abalay. Iso nga awan karbengam nga reklamo. Ay, sana da kami ti papanawon nyo, mama. Nudikat da Joan. Tapnoan niya. Tapno siya kipagbalinan nyo ababawnan. Ha? Katurayak ngagbalbaliw ka. Sakbay nga ipatawid ko kan ka to'y balay. Nagrigat mo dun ti kastoy. Marigata nak asyakla amin nun ti aggunay. Di ka nagreklamo. Syakla nga rudon ti mangmanggad. Trabaho pa'y amin dito'y balay. No apay ngamin nga imanugot ka apapanawon na tanimang maijabalay yo. Anya nga iti maramidak. Kat balay namat dayjay. Agtrabaho kamot Nang runa tagab-abang tayo. Gastos ko la aminan. Awan masapulak at trabaho.
Simple lang daytoy pinatakderyo a balay. Ngam napintas. Wen mama, naimbag laangan tanabi iti nakalpas na. Kat mabalimin ti umakar. Ay, panawandak gaya mundi ta balay. Mama, agin nasidag tayo laan. Iso nga awan pagdanagan nyo. Awan ang trabaho, Nardo. Naikata ko ni Joe opisina. Naamuanda nga ada na dispal ko akwarta. Kasan daytan? Kasanon ti panagbiag tayo? Sapay saan akayat ni mamang agsubli tayo di balay na? Agsapol ka iti panggadam. Sadot kamot ita. Ngam no di ka agsapol iti kwarta. Agsina talaangan. Uray si ka agsapol ka mat iti panggadam. Agsapol ta adwa No kumat ada panggadam. Sa anak kumamot anak kadispal ko iti kwarta. Jakmat imbaga akasta ti aramidam. Basta agsapol ka iti panggadam. Tano saan? Agsina talaangan. Sige mama, agmerienda tayo diti paraangan. Nang isagana ak iti merienda tayo. Lola, isaganak ti Diyos yo. Agyaban na ka po. Atoy, Lola. Agyaman na ka po. Sige mama, ramanan nyo day talinutok apansi. Nasimpot ka, Joan. Nasaya at kaatao. Saan akas kini Angie? Naglablabas. Nga manya nga ita tinapasamag iti biyagda. Mama, Ipanakal na katian ako. Kat gaputan nasayaat ka. Agsingsingpot mat ijay abroad. Kat igagaad na tagtrabaho para kada kayo. Joan, inturturod ko ti imay. Tabarang gumatang ka itilakok at tinapa. ha? Wen gumatangag. Imbag ka pa'y. Nagsaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Kaya't mo asawan. Awan asi ti Diyos kada kami. Iso amarigrigat kami unay itan. Naasi ti Diyos iti asino man, manang. Imbag ka pa'y. Awan pagparparikutan. Ngam siya. Aging ga ita. Awan pa'y lapanggadan nila kay ko. Iso talagang agparikutak. Iso akas to'y latan tibiyag mi. Nang runa pa'y tanaikatak iti trabaho. Natangigak idikan ka. Ngam apalan ka itan. Taadayo anasaysaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Saya atam ti panakilangan mo iti asino man. Di ka agranggas ken mang pasakit. Di ka agaramid iti pakadadaulan tinagan mo, tapno naragsak ti panagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.